الحمد لله وكفى صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرايكو أبو بكر جالو jibinande pilimini hotɓe tata 1 secteur 5 boleya aray miɗo weltano jama ko seeni ɗo kon fof dotoro yo allah waɗe julɓe moƴƴuɓe o hokka e battane moƴƴo yo allah hawrindin en e hoore ko o yiɗi o wela harana ko weladen ene haray ɗo toɓɓere nde ɗo ko toɓɓere raɓɓiɗaynode ko gasayɓe raɓɓinɗinde ɓe woni raɓɓinɗinali ko honɗum no waɗi liggu on Konakiri hiɓe halfina hiɓe sendi jonnitimo kala haqqi mum soƴali mamum no sendi fof soƴali hayɓe wi ɗon tan e wowluɓe ngalaji baduru ɓe wowli ɗum ka radio mi nani dalaba wano noon pita wano noon joni noon kamɓe laaɓe ɗo ko kamɓe halde si goɗɗo wirdota ko tijjani wataw juulu e wataw julno e juulirde maɓɓe ko 1997 ɓe haldi conférence on e ley konngol alaji habibu bon ila ɗum ɓe yaltini almamiɓe amen ɓen fof ka juulirɗe toon ɓe yaltini salliɓe fof toon ɓe yaltini conseillé ɓen fof ka juulirɗe toon min daari min tawi si min fonsi ko piiro waɗata minen min falanaka kamen ɗo guere si minen nami yimɓe fitina e allah dande fitina huɓɓude kame si tawino hara ko ɗum e yiɗuno laaɓe huɓɓayno si mali huɓɓa par ce que wonɓe zuude ɗum ɓen ko ayiɓe diina woni arde mbadino diina araba koɗo docteur inna walle en tampi waɗen jihade si docteur jaɓiɓe weeri nge huɓɓa mi anda si famike wona noon wonde ɓe arali laaɓe ɗo kono ɓe hawri ɓe nayiɗuɓe guere ɓe resiti ɓe ɓenni si ɓe wawi jihade yoɓe yaka maɓɓe ga ko jokkere dawoni ga pentinangolo enen yiɗa fitina joni noon ko ilandema ɗum ɗon ɓe juulirɗe ɗiɗiɗa darna ɓe inna yoɓe udditu ɓe jaɓali udditude tawi ɓayɗon udditali min huuli fitina si fottama ka maɓɓe mais yo min darno juulirɗe ka galleji amen ay no woodi joguiɓe min darni toon min juuli juulirde si yawti 10 métre aray nden ko ñande min juuli toon bon joni noon kaɗen ɗon darnano liggo on haɓɓiti ko yomin wallin ɗum ɗon min hoota ɓaawo maɓɓe kadi ete hiɓe andi ko ɓe wannomin ko ɗum ɗo woni min waɗantaɓe ɗo ko ila ɗo ko min haalday toɓɓere nen ko liggo olle réglaynode hara onon o ganda onon ko kaydi tun akkoriyayno ɗon ɓe jaɓali wadde ɗum ɗon minen noon min ari ha min hewti on onon autorité on onon kadi o waɗaɗi arrêté on gollali golle mon nde few on gollali bon yahama ha Konaki par ce que toɓɓere nden ko fuɗɗi suude ko 1995 ɓay fuɗɗide sunna laaɓe ɗo ko 1935 ko 1975 ko on tuma noon duɗal uddita fuɗɗa jooɗede yiitide bon onon autorité on hakkitimi e ma o yii komin toña ko mais waɗama yiltiki kadi kamen jeyɗon ɓe innitane waɗu feƴƴinama Konakiri ɗum ko e donki woni lebbi 5 ha hande hay hunde ko wiya ala ene on faala wiide yo min jooɗota mi rew joomi amen joni noon allah no halfini on onon go yaafo mi yadda no aya mo allah halfini on si ari gon sengo ɗon kadi min kadi allah no halfini men nokku go mi holla on aya on yaafo ɗon allah tabaraka taala si o yehi ka suratal hajj أي الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز Allah wi si tawi woni woɓɓe yaltinama ka galleji mum haray laamu ngon halfinama golle ɗe o wi ko gouvernement ngo halfini sakkagol hiwa hakkude religion ji ɗi si ɓe accidama ɓe yahay liɓa kaninsaji ruuɗiɓe alyahudaɓe ɓe yaha liɓa église aji alyahudaɗi ɓe liɓoya église ji chrétien ɓe ɓe yaha liɓoya juulirɗe gomɗinɓe ɓen Allah wi joni gouvernement o yoɓe intervenu hakkude maɓɓe ko onon gouvernement o wawi darade minen min yahali ka ɓe min inni ɓe juulata min yahali min inni ɓe janggata min yahali min inni min jaɓay place maɓɓe ka maɓɓe ko ɓayi min tawi min hejjata nokku gotu min huuɗita guire waɗu min arti kamen yoɓe wi kadi min juulata ɗon ko onon wawi wiide ɓe ala on droit ɓayi qur'ana on newna ɓe wiide min juulata to constitution lagine on newna wiide ɓe juulata droit de l'homme du monde entiére newna ɓe wiide min juulata ɗon ko onon daroto yeetoɓe yoɓe accu par ce que minen quartier ɗin meɗe yiidude maɓɓe min yewtida wona quartier ji ɗin few min toñataɓe ko alhaji baduru e safiyullahi koto makko ko kamɓe ɗo woni yaade ƴuunoyo ka quartier ji waddame quartier ji ɗin yer jaɓamɓe ɓe wo ko ɓen ɗo woni windude leytali ni o leytali windaɗo miside hinde ɗo ɓen to hari jaɓa ko ɓe weeyo sowon sini hakkude toore ko e yerande e seeɗade e miside hinde ko ɓeeɗo hawtodiri waɗi o leetere ɗo minen anndi no jindiri fof ha o waddidiri yeetane wonɓe waddude ɗen yoɓe accu
fi yo lade uttu wata o yana yamen meɗen toña inno yo men accu hara o falange ɓeydo minen noon min piyata men yennata kono o wawata wiide min juulanta Allah tabaraka wa taala donc ko mayde nden ɓurani men koɗum waɗi Allah tabaraka wa taala o wi e goɗɗo si wiyama taw juul ara'ayta alladi yanha abdan ida salla ara'ayta in kana ala alhuda ara'ayta in kadhaba wa tawalla alam ya'lam bi anna allaha yara kalla la illam yantahi lanasfan bin nasiyatin kadhibatin khatiya falyad'u nadiya sanad'u zabaniya kalla la tuti'hu wasjudu waqtarib. Allah yetin fi neɗɗo wiɗo goɗɗo juulata si tawi no gon juulowo ko peewal woni ɓay minen ilami ngarɗo wona wiyolugo rewɓe woni golle amen wona sakkasugol yimɓe kalayi woni golle amen na tawigol yimɓe ka galleji mum woni golle amen ha hande ne waɗa ɗum ɗo hay manifestation waɗaɗo hanto yiyata goɗɗo e amen to won islam ne wonani minen ɗum ɗo min jaɓata joni yaafe hami gayno eɗon o wi si tawi noon oya ko wonɗo haɗude on ɗon in ko wonɗo ɓagude penale tun wono wigol men komi boko haram minen ɓe meɗen woɗɗodiri minen min lancata ka ne woni ka nene amen woni ka ben amen woni Allah no wi yeeto oɗa yo accu wonɗo haɗude on yo accu si o accali Allahu nangaymo si o wi o moɓay militaire o naɓa minen Allah kadi min moɓay militaire amen omin nangamo Allah fewti juulowo on o wi la tutihu wata ɗoftomo de minen noon Allah wi min ɗoftogo no lamde ɗen fannama hiɗo yamirde men ko moƴƴi fanna hiɗon haɗude men ko boni ñande yamirɗon men guyo men accu ko Allahu yanir ko women accata par ce que nulaɗo wi la ta'ata li makhluqin fi masiyati al-khaliq ɗoftagol tagaɗo ala ka lundagol taguɗo joni min juulay yahon ƴetton gardiɓe mon ɓen naɓo nangon men addon soko fi meɗen juulani Allah walla min juula ɓe baduɗon immina bandi on ka quartier yaha tuya men fi meɗen juulani Allah ɓe wara men ɗon meɗe wakkili hotude ka Allah meɗen wara fi dina e hoore men piyata goɗɗo men yennata ne watta goɗɗo goɗɗum kono men wakkilaki hotude ka Allah o men juulata. Assalamu aleykum.